Di huli nga kiriro, 50 ti taon ko, lablabanak ti trabaho. Lablabanak ta narigat ngamin ti pinagbiag mi so nga apanak tunggal aglaba, jay paglablaba ki daya. Kang ko mga basit mo ta jay matangtangdang ko ay ikang kanay milangan na nga pamilyan. Pero ada pagkurangan nan, iyan anay mi nga dagitoy pamilya kon. So nga nagrigat ti pinagbiag mi. Nga aglalo kanyak, sisya mo lang ti mangisaksakan dagiti anak ko. Anak ko, nanang ko, so ti saksakadak ti rigat ti pinagbiag. So nga nagrigat ti ba ikot aglalo kanyak, madyak nga makaya mo tintikwan. Nuna tabasit lang nga magangganarang aglaba. Adala kurkurang na basit angam, ikang kanay mimuton. Dayan akong ti kasasaad ko nga inada. Bigay kon anak ko ra 150 nga tangdang ko. Bigay kon dagiti pa igatang ko ti kuan. Aglalaw kon na kong ti pangigagatang akon. Kasjay ti pumayak ti ganar ko nga aglablaba. Ke dala ko pasaray media nga kuan ti magatang ko tado met ti masapol ti kusina, kasjay ti pupumayak ti kuan. Kasjay meten ti kasasaad ti pinagbirbirok kon. Kasjalatan, hamang nga kangkanayo nga papanaglaba mo taso nga awam manen ti kuamin. Gastuin mi. Muna ni nanang ko ta, mati masapul na. Sisya mo laang ti agsapsapul. Nga mangikukuka dagiti pamilyak. So nga, sisyak latan anak kong tikwan, kakaasin. Siya latan na ti kakaasin. Then pinagbiag mi. Sulang mo na dyan ti mabalbalin ko nga ibaga, talaga makasya ti kasasaad ko. Lalong kalkalautang kami peti balay, pag-awam mo balay mi. So nga may makibabalay dito kami nag-iyan na kung awan ti balay mi kakaasya nga kuha. Kakasya grim-grimigyo ti pagyanan mi pay kasjay ti kasasaad ko nga inada ito yung bingko. Kasi gawat ti paglaba ako na po ako mapada mo agpadaya mo ton konforme mo ti magayayab kanyak itan no agdalusak ti balbalay daw no babaw nandak di kad ada mambasit mabiru ka kun apo so malangan ati sangpet ko ti balayon masapsapul min uri
No kasi nga awan ti paglabakon. So nga remedyo lang mo na po ti adda nga kwan. Pangalaan mi ti pagbiag min nga agiinan. Ninanang kumot, kay ada mo sakit na, no kaya na mo tino dumawa mo ti gatang na ti awan pay agas ko no kunana po ako. Agtartarayak tumanen nga panagutangan ita adakyandanan ito nagigay makapiyar mo basit kanya kun ati pinagutang ko ti agas na po so ngayon. Ayot utanga mo't ninanang kumot takas jay mga makatrabaho makapwede ta nakapsumot to na po ninanangan sulang mo't ti may sapay mga pakadukutan to'y panunot ko dato'y pinagbiag mi agas pa ninanang apo ako nyangan ti kuwak